ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Allah'ım bizden günahımızı keçirgin, ata-enelerimizin günahını keçirgin, ustazlarımızın günahını keçirgin, imanlı erkeklerin, imanlı ayalların günahını keçirgin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Veliy salihin ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahabe ecma'in. Sümme ba'd. Allah Teala hamd sanalar, Peygamber'e durud ve selamlardan keyin hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, barınarga Allah Teala'nın tınçlığın, rahmatın, berekesini kalıp salamdaşam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hazır mer priyomga çakırsa, telefonunlardı öçürüp giresinger. Je начальник уудыга о эмеде вактада калтырып киресиңер. Жумада Аллах Тааланын үйүнө келген кезде жок дегенде 1 саатыбызды калыс Аллах Таалага берип үйрөнөлү. Телефондорду өчүрөлү. Ас'алуллаха Таала ан юхаррим хазихил кулубул хаши'a вал жибахар раакига ас-саджида анин нар. Рүкү кылган, сажда кылган жүздөрдөн иман нуру келген бул бенделерди ыйык жума күнүндө жараткан Аллах Тааладан суранарым, силердин денеңерди Аллах Таала дозокко арам кылган болсун. Ва ан ярзуқана илман нафи'a. Аллахым барыбызга пайдалуу илим берсин. Ва ризкан тайиба, адал рызкы берсин. Ва амалан мутакаббала, Аллах кабыл кылган амалдар насип этсин. Ва ан ястамилана фи таатихи. Аллах Таала барыбызды өзү разы болгон таат ибадатка бизди пайдалансын. Аллахумма инни а'уду бика мин илмин ла янфа. Allah'ım пайдалуу ilimsizden meni uqqandарды сактагын. Ва калбин ла яхша, сенден коркпогон жүрөктөн сактагын. Ва мин нафсин ла ташба, тойбогон нафстан сактагын. Ва мин да'ватин ла юстажабу лаха, өзүң кабыл кылбаган дуалардан бизди сактагын. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө мындай дейт: "Я ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Allah Taala'dan korkula. Ahzab suresi. Dayım tüz çındık sözü söylөгүлө. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Bakara suresi "Vattaqu yawman turja'una fihi ilallah." Allah Taala'nın aslına barıp tura turgan günden korkula. "Summa tuwaffa kullu nefsin ma kasabat ve hum la yuzlamun." Allah Taala'nın aslına barıp turgan kezde Allah her bir bendege kılgan amalına jaraşa je jazasın, je sыйлыгын beret. Ve hum la yuzlamun. Allah hiç kimge zulüm kılbaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir jakşı hadisi menen sabagımды başlayayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mындай дейт: "Men istagfara lil mu'minine vel mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin ve mu'minatin hasana." Kim Kudayım imandılardı keçir dep istiğfar etsa. Ey Kudayım imandı ayaldardı günösün keçir dep dua kılsa, Allah Taala jer betince kança imandı erkek, kança imandı ayal bolsa oşonço sowop жазат дейт. Dinimiz egoistlikке çakırbaydı. Dinimiz halayık halkka, ümmetke, bardıq imandılarga dua kılууга çakırat. Sözümün başında Allahümme gfir lil muslimine vel muslimat. Allah'ım Müslüman ayaldardın, erkeklerin günösün keçirgin. Vel mu'minine vel mu'minat. Tiriw erkeklerden, tiriw ayaldardın günösün keçirgin. Tiriwlerge tuğra bagıt bergin. Ötkendörde öz rahmatın algın. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah Kur'an'da ayet: "Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin salim." Yevme la yenfa'u malun ve la banun. Kıyamet gününde maldın da paydası yok. 17'den 9'dan balanın 30 nevrenin de paydası yok. İlla men atallaha bi kalbin salim. Kıyamette sizge payda var turgan nerse, yüreğinizde iman menen, şirkten, kör albastıktan, kızganıştan, kek saktaudan taza olgan jürek menen kelseniz, o yürekten paydası var. Şuara suresi 88-89 ayet. Kıyamet günde hurmatlı Müslüman bir elestetin, kıyamatta jaratkan Allah Taala'nın aslına bardık. Ve emmâ men utiya kitâbehu bişimâlih. Al günü kimnin kitabını sol jaktan berse, deloңuz 60 yıllık, 70 yıllık ömürdeki sizin kitabınızda perişteler. Ve emmâ men utiya kitâbehu bişimâlih. Kimnin kitabı sol jaktan berilse, feyakulu ya leyteni lem uta kitabiyeh. O şorun kursun, attın ay, bu kitapты maga berbeyle koysa olmak deydi.
Ал китептин автору сенсин. Менмин. Аллах Таала баарыбызга китебибизди оң жактан берсин. Валам адри ма хисабия. Жана эсебимди кандай экенин билбей эле койсом болмок дейт. Бул китептеги менин 60-70 жылдык өмүр баянын жасаган амалым. Шу билбей эле койсом болмок. Я лейта канатил qadiyah. Менин биринчи өлүмүм, адамдар жаназаңызды окуп, тават көтөрүп барды го. Я лейта канатил qadiyah. Кана эми ошо менин биринчи өлүмүм чечимчи болгон болсо, ошо приговор болду. Кайра тирилбесем болмок эле дейт. Себеп өзүнүн кылган амалдарын көрүүдөн уялат. Ал зина кылган, ал урлук кылган, ал гыйбат кылган, ата-энем карына калган. Ма агна анни малия. Бул кыйын күндө мени малым куткарган жок. Халака анни султания. Бүгүн менин колумдагы бийлигим, удостоверением, колумдагы дубинкам эч нерсе жок, отурган креслом да жок. Халака анни султания. Султандыгым, байлыгым, бийлигим колдон кетти. Урматтуу мусулман бирдигин, Харун Рашид деген падыша өткөн. Харун Рашид кээде булутка кайрылат экен. Жамгырыңды кайсы жерге жадырсаң да, сенден өсүп чыккан будай дандардын налогу, үшүрү биз мусулмандарга келет деп. Жер шарынын жарымын башкарып турган мусулман падышасы ооруп жатканда айтат, мени мүрзөмө алып баргылачы дейт. Келип өзү коюла турган мүрзөсүн көз менен көрөт. Базарга келип арзыбаган кепинини сатып алат дагы. Ма агна анни малия. Менин малым дагы бул өлүмдөн куткара албайт экен, кажетсиз кыла албайт экен. Халака анни султания. Бүгүн менин колумдан бийлик кетти. Я ман ла ярхаму ла язул мулку. Эй, бийлигин жоготпогон зат. Ирхам ман кад зала мулку. Бүгүн бийлигин жоготкон Харунду өз мээримиңе алгын деп дуа кылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир күн сенин да колуңдан байлыгың, бийлигиң башкан кетет. Якул я лейтани каддамту ли хаяти. Кыямат күнүндө бул аттиңай. Ой шорун курсун, бул акырет ченекен болду келер айткан. Динибиз айткан я лейтани каддамту ли хаяти. Акырет жашооңо бир нерсе жөнөтпөпмүн дейт. Эмне кылбапмын? Акырет амалыма бир нерсе жөнөтсөм болмок экен дейт. Өзүбүзгө суроо береличи. Акыретке эмне жөнөттүк? Акыретке эмне амалыбыз бар? Саудияда bir макала окудум, газетада. Бул эски болгон 300-400 жыл мурдагы сөз экен. Макалага жазып койду. Ижал нурука амамак, өзүңдүн нуруңду, жарыгыңды астыңда алып кет деген. Ал Саудияда bir 3 жыл 4 жыл мурда кул элебичилик бар bir бай, өзүнүн колунда кызмат кылган Саид деген кызматкер бар экен. Шам чырагын жагып, мечитке жетелейт экен, астында жарык кылып, bir күн баамдат намазыга баратса, кожоюнга кыл кызмат кылып алдын жарытып жетелеп баратса, кожоюн бар. Саид балам дептир. Мен балдарыма айтып койдум дептир. Куда кааласа мен өлгөн күнү сен кулдуктан эркиндикке, боштондукка чыгасың дептир. Балдарыма керез жаздым, осуят кылдым, мен өлгөн күнү сен бошойсуң дептир. Десе эмне дейт? Саидти ойлоп тур да кул сүйүнүп, кучактап, рахматы үн чыкпай кете бериптир. Эртеси ошондой кызматын кылып, куптанга барып, шамга алып барып, атын суугарып, жемин салып, башка эртеси күнү баамдатка жөнөгөндө адаттагыдай шам чыракты жагып, кожоюнду алдыга салып, артында жүрүп алыптыр. Кожоюн bir чукурга мүдүрүлүп кетиптир. Ташты тээп алып карап, "Эй, Саид, сага эмне жин тийди? Жарыкты мен астыма жол кылбайсыңбы жарыкты? Артыма шам чырак жагасың. Артымдагы жарыктын не пайда бар?" дептир. "Эй, балам, сага эмне болду? Эмне айныдың?" десе, "Кожоюн буга өзүңүз себепсиз" дептир. Эмнеге өзүм себеп? Мени тирүү кезде денеңизде жаныңыз бар экен, азаттык, эркиндик берсеңиз да мен ихлас менен сизден жамандык көргөн жокмун. Кызматымды кылып, сиз өлгөндө кетме келем. Сиз болсо мен өлгөндөн кийин балдарга осуят кылдым. Балдарым сени азат кылат дедиңиз, жарыгыңызды өзүңүз астыңызга алып кетпейсизби? Өзүңүз нуруңузду астыга алып кетпейсизби? Сооңузду өзүңүз алып кетпейсизби? Балдарыңызга калтырбай десе, "Эй балам, кел, кечирип кой. Бүгүндөн баштап сен кулдуктан боштондукка чыктың" деп. Мана эми нуруңуз, жарыгыңыз астыңызда кетти деп. Дегенден кийин Саид айтты, "Кожоюн, мен сизди өткөнгөчө кызматыңызда болом. Мен кетпеймин, таштабаймын. Сизди акыркы сапарга узаткандан кийин андан кетем. Дагы Кудай билет, сиз кетесиз, мен кетемби? Мен сиз менен ихласта кызмат кылам, бирок азыр эми нуруңуз астыңызда кетти" дептир. Урматтуу мусулман бир тууганым, сага суроо. Сен өзүңдөн мурда жарыгыңды акыретке эмне жөнөттүң?
Бүгін қолыңнан келіп жатау, жолыңды көпіре сал, көшет отырғыз, ата-енеңе қызмат қыл. Анан өткенмі, балам, мен өткеннен мечіт салып қой, мен өткеннен медресеге жардам беріп қой, мен өткеннен мауға көпіре салып қой. Ал сенің нұрың артыңда қалды, ал қылған балдарға соғы. Бүгін урматтуу мұсылман, кейде өзімізге сұрау берелі. Я лайтани қаддамту или хаяти Фажр сүресі. Аттың-ай, ақырет жашауыма bir нәрсе жөнөтсөм болмого экен дейт. Бұл оор күн урматтуу мұсылман бір туған. Ал күні салих амалдан башка эч пайдасы жоқ. Ешкім отырбаған креслоң бар, ешкім жетпеген мандатың бар, ешкім жетпеген машинең бар, ешкім жашабаған үйің бар, ешбір пайдасы жоқ. Жаныңда жан сақшыларың бар, қошаматшылар, пайдасы жоқ. Ал жерде соғып же күнөө. Же соғып вақалу керек болса урматтуу мұсылман бір туған ал күні вақалу ли жулудихим лима шахидтум алейна, терілеріңіз сізге күөлүк өтөт. Терілерің айтат, эмне мага күөлүк өтөсүн, эмне мага каршы болосун? Терілеріне бенделер айтады. Қылған күнөөлөрүңдү. Қармадың, өйштің, құшақташтың. Вақалу лима шахидтум алейна, эмне мага күөлүк өтөсүн? Вақалу антакан Аллах антака кулле шейин. Бардық нерсени сүйлөткөн Аллах бүгүн мени сүйлөтүп жатат, мен айтамын дейт. Сенің қылған жөріңді вахуа халақакум, Аллах сілерді жаратқан, ауален марратин ва илайхи туржаун, сілерді жоқтан бар қылған. Жаратқан кім? Бұл дүниеге келдік пе? Өліш үшін келдік. Өлім хақ. Төрелгенің бұл өлішіңі атшық айқын далил. Вахуа халақакум ауален марратин, бірінші сілер жаратты бұ, ва илайхи туржаун, ошы жаратқанға қайты барасыңар. Фуссилат сүресі, ажыратуы деген. 21-ші аят. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Nur suresi 20. Yevme al günü kıyamet. Teşhedü silerge güvelik ötüt. Alsinatun tilinger. Sen gıybat kılgansın, akarat kılgansın, uşak aytkansın, sökkensün. Ve eydihim kolun karmagansın, hıza vergensin. Ve arjuluhum butların sen basıp bargansın. Bima kanu ya'malun kılgan amaldarın ardı. Deneleringer güvelik ötüt aytad. Nur suresi 24. ayet. Hadi hiliyat mağkol. Oy bende. Sen bunu kılgansın, algansın, zulüm kılgansın, urdagansın, bul köz karagansın, kulak uqqansın, bardık denen, but basqansın. Urmatlı musulman bir toğanım, kerek bolsa sen жүрген жерler güvelik ötüt. Moğu toğda, moğu parkta, moğu jerde, bul saunada, başka jerde her bir güvelik ötüt. Al yevme al günü nahtimu ala afvahihim. Oğuzunarga möөр basılat. Kede sen tekşer üçün emne kılat? Kabinetingde möөр basıp koyat. Al yevme nahtimu ala afvahihim. Al günü aların oğuzlarına möөр basabız. Eğer oğuzunuz möөр basıp kalsa kant söyleyimiz? Allah'ın aldı kant vaktanabız? Ve tükellimuna eydihim Allah da deyet. Alarga kolları bizge söyle beret. Ve tükellimuna eydihim ve tesarculuhum. Butları güvelik ötüt. Bima kanu yeksibun. Kılgan kesitlerin kolları butları tilleri aytı beret. Yasin suresi 65. ayet. Urmatlı musulman bir toğan, bugün şaharda koopsuz şahar dep kameralar turат, başkalar turат. Bir naruşat etip kızılda ötüp ketseniz, peşeходты өткөзбөй койсоңуз жөө жүргөндү, сизге bir күнү 5-6 күндөн кийин үйүңүзгө квитанция келет. Машинеңиздин сүрөтү менен, могу жерде мындай нарушение кылдың, сен жүрүү эрежелерин буздуң, паланчы сом, пустанчы сом деп. Жасия деген сүрө бар Куранда. Сура не экен? Жасия деген могу тизеги отургандай да. Тизең бүгүлөт. Не? Тизеге бүгүлгөн. Жасия китабуна янту алейкум бил хак. Ал күнү биздин китептер силерге акыкатты айтып берет. Аллах жазган китептер акыкатты айтып берет. Инна кунна настансигу ма кунтум та'малун. Силер кылган амалдарды биз жазып турат элек дейт. Араб тилинде истинсах деген сөз. Инна кунна ма настансиху ма кунтум та'малун. Силер кылган амалдарды биз копия кылып турат элек дейт Аллах. Ол камера сар тарткан сыяктуу. Бул дүйнөдө келип атат. Муну штраф менен кутуласың. Танышың болсо удалить этип коесуң башка. Бирок китабун аянту алейкум бил хак. Кыяматта биздин китеп силерге акыкатты айтат. Инна кунна настансиху ма кунтум та'малун. Силер кылган амалдарды биз жазып копия кылып турат элек дейт Аллах. Жасия сүрөсү 29 аят. Ya'lamu khayinatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah senin söylөгөнүңдү эле эмес, нарушение кылганыңды эмес. Ya'lamu khayinatal a'yun. Кыяматчы көздү да белип турат. Аялың менен баратып, акырын чочун аялга карап койдуң кыянат.
Senin kıyanat kılan közüngde demek durат. Balkim biröge külmüş bolup içinde kek saktap atasın. Anlar ya'lemu khainetel a'yun ve ma tuhfi sudur. Senin mınday köz çaptırganыңda emes, jürögüңdögü jaşırgan, jürögüңdө kupiya jaman niyetingdi da bilip durat. Gafir suresi 19. ayet. Hurmatly musulman birtim, khainetel a'yun. Kıyanatçı közlerdi bilen. Ve ma tuhfi sudur. Jürögüңdө jaşırgan, biröge jek körүү, jamandyk niyetleringdi bilip durat. Anday olsa hurmatly, vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum. Meni sizdi barı eneňerdiň kursagынан biz çıgargan kezde la ta'lamuna şey'en eç nerse bilbeytleňer. Je bilebediňer? Eç nerse bilbeytleňer. Ve ja'ala lekumus sam'a. Allah sizlerge uğudu verdi. Vel basar körüdü verdi. Vel af'ida akıl jürek verdi. La'allakum teşkurun şükür kılıbıňar üçin. Közden nege verdi? Şükür kılıp üçin. İbrat al. Kulağыңды şükür kılıp üçin. Jürek akıldı şükür üçin. Nahl suresi 78. ayet. Hurmatly musulman bir tugayım. Tilekке karşı jaşoodu bendeler bir akida işenimge, tavhidge karşı nerse palançı maga ziyanı jetdi. Palançı maga payda verdi. Şu palançı eme kılbaganda men jumuştan ketpeyt elem. Palançının ziyanı tiyip kaldı. Bul akidaga karşı bul. Bu azır aytam. Hurmatly musulman bir tuganım, biz namaz okuybuz, oruza karmaybız, acıga barabız, sadaka kılabız. Men süйлөгөнüm çındık ugup atasыңarбы? Azır siz uşul jerde oturganыңыз çındıkпы? Андай bolsa hurmatly musulman bir tuganım, meni ukkanыңар, birge oturganыңыз çındık bolsa, bul paygambar sözüne uşunday işengile. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din jakın amekisinin balası Abdullah ibn Abbas. Abbas Abdülmuttalib'tin balası. Abdülmuttalib'tin balası Abbas. Abbas'ın balası Abdullah aytат, "Kuntu gulaman halfen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Paygambardın ardında jaş bala edemdi. Jaş bala dep 9 yaşka çeyinki balany aytat. Jügürüp basıp kalgandan 9. Kuntu gulaman. Bir hadiste Radifa Rasulullah paygambardın ardında uçkaşıp algan elem deyt. Bir hadislerde gelir, Paygambar aleyhisselamga Fars Kisra degen padişah belek kılgan kaçırdın arkası degen. Paygambar kaçırdı arkasıga jaş bala kimde oturup atты? Abdullah ibn Abbas. Abbas'ın balası Abdullah'ını Paygambar aleyhisselam jaş balaga hazır men aytkan nerse kulağınızga kümüş kısırga kıl tüyüp alın. Paygambar ya gulam inni uallimuke kelimat. Ey balam dedi. Ey balakay. Sana bir sözdü öğreteyim. İnni uallimuke kelimatin, bir sözleri öğretem. İhfazillâhe yahfazuk. Kudaydı saktagın, Kuday seni saktaydı. Kudaydı kandı saktaysın? Jürögüңde sakta. Kuday Taala buyruğunu atkar. Kuday Taala tıyı sargan nerseden tıyıl. İhfazillâhe yahfazuk. İhfazillâhe tecirhu tücahak. Eğer Allah'ın buyruklarını saktasan, sen bargan jerde Kudaydı tabasın. Kuday seni menen. Eğer Allah seni menen bolsa kim düşman bolalat? Eğer Allah düşman bolsa kim seni korgaylat? Tilekке karşı biz kaçan Kudaydı isteybiz? Barmağımızı orugan kezde, maşinemizi urup algan kezde, ayağımız törebe kalgan kezde, atabız operatsiyaga kirgende tülöp berip Kudaydı istep başlayız. Allah Taala'nın kenen jürgen kezde tanıgın, başına tüyşük jatkan kezde Allah seni tanıydı. İhfazillâhe yahfazuk. Ey balam, Kudaydı saktagın, Kuday seni saktaydı. Kuday menen bolgun, bargan jerde Kudaydı tabasın. Andan keyin hurmatly musulman bir tuganım, ya gulam, jaş balaga öýretip atat Paygambar aleyhisselam. Baldarga öýretelim bunu. Paygambar balagatga jetelek balaga aytып atat. İza sa'alta fas'alillah. Balam, surasan Kudaydan sura birinci. Bende sebep bolur. Berücü kim? Allah. Ve iza ista'anta fasta'in billah. Eğer jardam surasan birinci Kudayga jalbar. Andan keyin bendege sebep. Wa alam. Em ayta turgan jerge keldim. Barmak basa turgan, tırmakçanın içine ala turgan, aslında iki sızık mensi. Wa alam, balam bilgin. Annal ummete lev ijtema'at ala en yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin kad katebahullahu leke. Balam bilip koygun, eğer ümmet toplolsa, Kırgızstanlıklar emez. Şumkardın beştegiler toplolsa emez. Ümmet bugün 2 milyar ümmet toplolsa, bolgon ekonomikası menen, kural jaragı menen, oturgan mansabı menen, biyligi menen, ala en yenfa'uke saga payda berem dese, len yenfa'ukalar payda bere albayt. Biroq Allah çekenge жазган nerseni gana berет. Allah saga taqdir kılgan nerseni artık bere albayt. Eğer bir payda jetip kaldı, bir sebep bol, berdi bayacı bir jardam berdi. Men ne deyim? Allah berdi, berdi bayacı sebep boldu.
Ошол беренинде Аллах мени чекеме жазган үчүн болду. Эгер үммет топтолса, сага бир жакшылык жеткизейин деп, Аллах чекеңе жазгандан артык бере албайт. Лав аннал уммата иштамаат, эгер үммет топтолса, алан ядуррук, сага зыян жеткизебиз деп. Бишейин бир нерсе менен. Лам ядуррук, зыян жеткизе албайт, илля бишейин кад катабал алейк. Аллах сенин тагдырыңа жазган нерседен артык зыян бере албайт. Зыян болду, Аллах сол тагдырыңда бар экен. Руфиатул аклам, тагдырлар жазылган калем көтөрүлдү, ва жуффати сухуф, ал тагдыр жазылган калемне сиялар кургаган дейт. Сен аны өзгөртө албайсың. Ошондуктан не экен, мен не дедим? Акыйдага каршы, тагдырымда ушунда бар экен. Каддар Аллаху ма шафаал, Аллахтын тагдыры, Аллах каалаган нерсе болду, бирок паланчы себеп болду. Паланчы зыян кеткизди, паланчы анда жок. Ал Аллах Тааланын тагдыры. Урматтуу мусулман бир тууганым, кул, Аллах Кур'ан айт, кул айт. Кул лан юсибана илля ма катабаллаху лана. Аллах бизге жазган нерсе гана жетет. Хуа маулана, биздин кожоюнубуз эгебиз Аллах, ва алаллахи фальятаваккалил муъминун. Имандуулар Аллага тобокел кылгыла, ишиңерди Аллага тапшыргыла, бендеге сөйөнбөгүлө. Креслоңа сөйөнбө, бийлигиңе таянба, Аллага таян. Эгер сенин сыймыгың кадыр баркың, өлө турган бендеге таянсаң, сенин сыймыгың өлүк. Ошондуктан өлбөгөн затка таянган. Аллах Таалага таянган. Кул лан юсибана. Айткын, бизге эч нерсе жетпейт. Илля ма катабаллаху лана. Аллах биздин чекеге жазган нерсе жазат. Хуа маулана. Биздин кожоюнубуз эгебиз Аллах, ва алаллахи фальятаваккалил муъминун. Эй имандуулар, иманыңарда бекем болсоңор, Аллага тобокел кылга. Тавба сүрөсү 51-аят. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бул бүгүнкү сабагымдын кириш сөз болду. Көңүлүңөрдү өзүмө тартыш үчүн, бир жүрөгүңөрдү ойготуу үчүн негизги темага келем. Аллах Тааланы тааныйбыз дейбиз, баарыбыз тааныйбызбы? Алланы тааныйсыздарбы? Тилекке каршы биз Аллах Таала каалагандай Алланы тааный албайбыз. Мен сиздерге бүгүн Аллах Тааланын валиллахи асмаул хусна, Алланын кооз чырайлуу ысымдары бар. Канчасы бар чырайлуу? 99-ун 3-өүн эле айтам. Канчасын? 3 ысымы менен айтам. Эгер биз Алланын 3 ысымы менен таанысак, шуга амал кылсак, биздин жашообуз, коомубуз, үммөт өзгөрөт. Биринчи, урматтуу мусулман, лейса камисли шейун ва хуа самиул басир. Ага эч нерсе окшош эмес Аллага. Ва хуа Аллах угуучу да, көрүүчү да ал өзү. Ва хуа сами ал басир. Лейса кам, биргиле. Аллах ага эч нерсе окшош эмес. Угуучу да, көрүүчү да ал өзү. Шура сүрөсү 11-аят. Валлаху ва самиул алим. Аллах угуучу жана билүүчү. Майда сүрөсү 70. Биринчи, урматтуу мусулман бир тууганым. Азыр мен токтоло турган маселе угуучу деген. Аллах угабы? Сөзүбүздү? Угабы? Иман келтиребизби? Аллах угуучу экен. Урматтуу мусулман бир, эгер ушул тааныс ас-самиъ деп атат. Инсандын, сиз, мен бардыгыбыз эле да. Инсандын табиаты бир кадыр барктын адамдын алдында болуп калса, дамыланын, муфтинин, же мэрдин алдында, президенттин, башка кадыр барктын адамдын алдында келген кезде сөзүн ойлонуп, пландайт. Себеп мени шеф угуп атат. Же туш келген сүйлөй бересиң, аялың менен сүйлөшкөндөй. Сага жакшылык, жамандык, өмүр же өлүм бере албаган бир бендеге план кылып атасың да, мен могу сөз сүйлөсөм болот экен, могуну айтсам болот деп, Сөзүңдү оңдойсуңбу? Эмне үчүн сени бир чоң угуп атат, авторитет угуп атат. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер сен бир махлукка ошондой план кылып эсеп кыла турган болсоң, сен угуучу Аллах Таала менин сөзүмдү Аллах угуп атат деп эмне үчүн план кылбайсың? Эмне үчүн гыйбат, эмне үчүн акарат кыласың? Эмне үчүн бирөөгө наалат айтасың? Сени бенденен мурда Аллах угуп атпайбы? Эгер сага бир өмүр бере албаган, зыян пайда бере албаган бендеге ушундай ойлонуп сүйлөсөң, эмне үчүн сөзүңдү Аллах үчүн ойлонбойсуң? Караң дейм, шефтин алдында ойлонуп сүйлөйүн дейсиз. Аллах Тааланын алдында ойлонуп сүйлөсөк, не болот экен? Инсан, урматтуу мусулман бир тууганым, эгер Аллах мени угуп турат деп иман келтирсек, туш келген сөздү сүйлөй бербейбиз. Оозго келген оттобойбуз. Ар жерде бирөөнү акарат кылбайбыз. Урматтуу мусулман бир тууган, сөздүн жаратылышка,
Sözdün insanğa, sözdün özüne tasiri var. Jarahati sinanu lahat tayam ve la yaltamma ma jarahal lisan. Kanjardın kılıcının jarası ayıgat. Tildin jarası ayıkpaydı. Андай olsa tilim var deb ар нерсени отты го. Урматтуу Абу Дарда деген сахаба айтты: "Иннал абда иза лa'ana şey'en sa'idatul la'natu ila as-sama fatughlaq abwabus sama dunaha." Eğer bir bende biröge nalat aytsa, kargış aytsa, ölüp ketkir, moynun üzülgür, bankrot bolgur bir nalat ayttın da. Sa'idatul la'natu ila as-sama, sen aytkan nalat asmanga kötörület, jaman söz. Fatughlaq abwabus sama dunaha, asmandın eşikleri bekilip, asmanın eşikleri varken iman keltirgile. Janagı sözü kabul albay bekitedi. Bu jaman söz, biz kabul albayız dedi. Summa tahbitu ilal ard, keyin senin aytkan jaman sözün, akaratın, aram sözün jerge düşet. Fatughlaq abwabuha dunaha, jerdin eşikleri bekiledi, jerde kabul albaydı. Ana sözün ne kılat eken? Summa ya'khuzu şimalen ve yaminen, onga solga barat, jer izdeydi. Fa illem yecid masagan, senin kargışın, jaman sözün bara turgan, taba turgan jer tapmasa, raja ilellezi lu'in, sen nalat aytkan, sen kargış aytkan adamga keletken. Eğer oşo senin kargışına, nalatına tatıktı bolbosa, raja ilellezi la'an, nalat aytkan adamın özüne kelip deydi. Jaman söz aytkan adamın akaratı özüge kelet. Urmatlı musulman, biz onu karang. Jaman sözünü asman kabul albaytken, jer kabul albaytken, oşondan Oğuzuna kelgen otto oylanıp süyle, oylanbay süylegen oruğa öğrettigen uşul. Urmatlı musulman hanım, jaratılış kabul. Senin sözün ne? Virüs siyahtı o da. Ne eken? Virüs, al jaratılışı bulgaydı. Sen nalat aytkan adamdı özüne kelip deydi. Allah Kur'an'da aytadi, Allah'a işine özüp, Allah Kur'an'da aytadi. Ey şef mınday dedile, damılandaydı. Yok, Allah, ve kul li ibadi. Ey Muhammed, bendelerime aytkın deydi. O Kudaydım billah, Allah silerge aytadi. Ve kul li ibadi, ya Rabbim ne deysin bizge? Ne aytsın? Ve kul li ibadi, yakulilleti ahsan, en jakşı söz söylesin. Hasan degen jakşı var. Ahsan, jakşırak söz söylesin. Neni söylesin eken? Jakşırak söz söylesin. İnne şeytane yenzagu, eğer jakşı söylebesingер, şeytan ot jagatar аңарга. Ayalın menen bolgon, balaң menen. İnne şeytane yenzagu beynehum, inne şeytane kana lil insan aduwwan mubina. Selerдің açık ayaklı düşmanыңар şeytan. Jakşı söz söylebedin mi? Arаңарга от жагылды. Falanca onday dep koydum. Ol от жагат, ol жок. Allah Taala aytadi, İsra suresi 53-nji ayet. Eğer oğuzundan jakşı söz çıkmasa, şeytan arаңарga от жагат da, silerдің en düşmanыңар senin atandaşın emes. Senin koşunan emes. Senin dostun emes. Senin açık aykın düşmanın şeytan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisini bunu köp okup jüresiňer da, bunu karagılı da. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyakul hayran aw liyasmut. Kim Allah'ın barlığına bilgine işense deydi. Ne kılsa deydi? Allah'ın barlığına bilgine işenebiz mi? Kim işense de felyakul hayran, iman için bolsa jakşı söz söylesin, aw liyasmut, jөгün çıkmasın. Hadisini bulasın. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yuzi jarah. Allah'ın barlığına bilgine ahiret gününe işensen, kıyamatga işenesin mi? Allah'a işenesin. Koşuna azap berbe deydi. Koşuna jumuşta bolot. Koşuna bazarda bolot. Koşuna ayılda bolot. Koşuna özüңнүн koroңda bolot. Koşuna janыңda oturgan jumaga kelgende çislok cevap berip, tamek tartıp alıp kelip janыңdagı jaman jıtың menен azap berbe. Koşunaga azap berbesin. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyukrim dayfa. Biz şuga gana amal kılabız. Hadisin 3-nji bölügü. Kim Allah'ın barlığına ahiret gününe işense, Meymanın konağın sıylasında konaktı jıda sıylayыбыз. Жылкыны soyup, başka neme kılıp, uçak tartıp, jambaş tartıp, baldarga koyup olgan şokoladты, baldarga berbegen örüktü astıga koyup, konak sıylayız. Bu imandan alamat belgisi. Biroq berkisini de atkaraylı. Koşunaga ziyan bermeyli, jakşı söz söyleyli. Tilekке karşı bugün kebir erkekler ayaldardan ötken uşakçı olup kettik. Ayaldardan köre gıybat kılıp kaldık. Tamaşa çındıkka jaraşa, Özbek braderler hafa bolmaysızlar. Bittesi bunday deydi. Damla to'g'ri aytasiz, bu g'iybat jaman, lekin mazza qilamiz da deydi. Adamning etince mazza qilasin bu. G'iybat sen oşol bir ulaman ayttir, sizni palanchi g'iybat qilib atat, siz qanday qildi desa, men charchab, darat almasdan, g'usul almasdan, qiynalmasdan maga kele turgan savoblar qo'sh kelsin debdir. G'iybat qilingan adamga sen amalların kele beradi.
İmam Şafii'ye gelip imam sizdi palançı arkanızdan mınday der, mınday gıybat kıldı dese, şaytan senden başka elçi tapmay kaldı bu deptir. Gıybat kılıp kelgen adamga aytın de, şaytan senden başka elçi tapmay kaldı bu. Şaytan elçisi bolup kaldınız, bireunun sözünü taşıp kelesiz. Halid ibn Valid'e sizdi palançanday dedi, sizdi hakaret kıldı, sizlerin artınızdan jaman gıybat kıldı dese, algo bunu imam koyarım. Al Johan'ın oğu men mağa atıptır. Tibegen oktap gelmin, ne men жүрөгüme sayıp atasın? Men жоқ жерде сүйлөdü. Sağa kim koydu anı da? Oşondan urmatı Müslüman bir tuğanım, biz bazarga barganda tabar tandaganды bilebиz. Çında öyle Türkiye'niki bu. Ha? Badırık satsa, mana жақшырағын берші, бүгінгі свежийби başka o деп. Falan jerde samsa жақшы kılat, falan jerde mantı жақшы kılat деп tamaqты tandayız. Emne üçün söz tandabayбыз? Mana Allah'a жагат. Bunu Allah'a jakpaydı. Mo söz süzülsem insandın tabiatında tandoo деген nerse var. Kelgile. Tamak açtı kiyim keçen elemez. Söylegen sözünüzü tandap үйrөнölü. Allah Teala Kur'an'da aytadi: "Ya eyyuhellezine amanu taqullah." O imandular Kudaydan korkkular. Anam boluptur. Kudaydan korkum degen alamatı kayсы? Uzun köйнек kiyip alsaң elebe. Ha? Je topu kiyse gele Kudaydan korkanam. Yok. İttaqullah ve qulu qawlan sadida. Kudaydan korkon bir alamat emas, tüz sözü söylөгüle. Sözlü qara Allah'ta ve qulu qawlan sadida, aratlı sadid degen söz söylegen adam mergen. Jaylauga çıkıp bir nerse atam közдөп atpайсың mı? Sözüңdü oşol, kolуңда Kur'anыңды kezdеген siyahtı sözüңdü oşonda emek kıl. Meni sözüm Allah'ın razılığı için. Mo paydası jep, ve qulu qawlan sadida, sözüңdü tandap, öte mergende oylonуп turup anan kekilge atasın mı, Türk atasın, şaşpay. Sözlü uşundu. وَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا. Boptur. Sözlü tandadınız, sözlü tüzdödünüz. Ne olur? يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Allah işinleri doğundoy. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Günöңörde öçüret. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sözlü tandağanın Allah'a jana paygambarga baş igen alamat belgisi. Sen Kudayga ibadat baş iyem desen söz tandaysın. Bu belgisi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, uzartı verdim okşayt. Al-Basir. Vaqt azayıp ketdi, men şaşpay aytadım. Al-Basir körüp turat deysiz. İnsanın tabiatı, men siz bardığımız ele. Bir mınday tur emes işti kılıp atsaң, birөө körse emes. Birөөdүн kergenini gümön kılsaң oңdo olup baştaysın. Tıpır dese, ha? Kamera var dese oylanıp kalasın. Katı var atasın, kamera var, 60'ga düşe koyasın, turu. Bendenen korkup atasın, oңdo atasın. Al emi Allah körüp turat emne oңdo koysun. Tünü var bir taksinde bir burçta oturup algansın, çoşun ayalı menen. Jaylauga barıp algansın, o şey jer sakal güvölüp ötөt. Akırın kabinetke kelip hiç kim körübeyt dep alıp atasın. Sen Allah'dan korkpaysın mı? Allah körбөйбү mü? Alem ya'lem bi ennallaha yara. Allah'ın körgön bular bilbeydi eken. Bilbeyim eken deydi. Ala ya'lem men halak. Emi kara. Seni jaratkan bilbeyim mi? Emi kara Allah Teala köröt eken dep kıymıl hareketini oңдодуң, ha? Ugat eken dep sözüңdü oңдодуң. Ne kaldı emi? Üçüncü sıfat. Bilүүчү. وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ. Sözüңөрдü kupya kılgıla, sözüңördü jariya kılgıla, sözüңördü emes, жүрөгүңөрдü bilip турат Allah. Значит, biz жүрөктү оңдошубуз керек. Ниетибизди, пикирибизди, максатыбызды. Ала ya'lem men halak ve huvel latiful habir. Bilbey kalap, al silerdi jaratkan, öte kıldat nerselerdi bilүүчү Allah. Bardıq işigerden habardar. Karagıla, Allah'ını bilet dep, niyetibizdi oңдодук, maksatыбызды oңдодук, ugat dep, sözübüzdü oңдодук, körüp turat dep, jasagan işibizdi oңдодук mu? Maşallah, siz oңolduңuz, jamaat oңoldu. Koğumda kim gıybat kılat? Kim uşak aytat? Kim kimge zulüm kılat? Kim biröge jaman niyet kılat? Oşonda bir ile Allah Teala es-semi', el-basir, el-alim. Körүүчү, uğuучу, bilүүчү degen 3 sıfat kamal kılsa, biz ümmetin jaşoosу özgörөt urbatı Müslüman biz olan. Tileke karşı biz şu 3 sıfatka da amal kılalım. Allah ya'lem ma tahmilu kullu unsa. Allah kerek bolsa her bir ırgaçı jatında kötörüp жүргөн balanın kemçiligin, erkek mi ayal mı, kaçan törelep bardığın bilүүчү. Ve ma tagiful arham ve ma tazdad. Anın kemçiligi var, emne aşçası var. Ve kullu şeyin inde bir miqdar. Bardığı ölçem menen Allah Teala'nın aslında. Rahat
çağılgan suresi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanı. Alimul gayb ve şehade. Gaybtı bu ciddi joktu da bilir. Güveni de bilir bardı. Alimul gayb ve şehade. Kömüsködögünde, körüngönde barını bilüçü. Sevaun minkum men asarral kavle. Aranlarda kim sözün kupya kısın. Av caha ve men cahara. Kim sözün cariye kısın. Ve men huve mustahfin billeyli ve sarabin fin nehar. Kim aranlarda keçinde camınıp caşınsa ce kündüzü aşkere kısar. Barın Allah bilüçü. Karanlıkta bir yerde yaşlandım diye bir kabinetke girdim. Gaşinsan nomerdesin bu, saunadasın bu. Taksim'den bir talaka çık. Bardığın Allah bilüçü. Hurmat minkum men asarral kavle ve men cehra bih. Kimsilerinin sözün kupya kılsa, kim cariye kılsa. Ve men huve mustahifun billeyli ve sarbin bin nehar. Tün camınıp caşınsa da. Kündüzü karanın körsetse de bardığa kamalım. Oşondan hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kelingizler. Bendege esep kılası. Şef körüp kalıbayım. Načalnik körüp kalıbayım. Kameraga düşüp. Mahluka özün okşagan bendege plan kılıp esep kılıp atasın, çöçülüp atasın. Allah'dan çöçülebaysın mı? Allah'dan korkbaysın mı? Oşondan hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kelingizler. Yok degende Allah Teala'nın 3 ile sıfatı kamal kıla. 99'ga ymaksak perişte de yok kalasılar inşallah. آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين